Amen bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku namhlanje asinikeze lona ukuba sivuke ngoba kumusa wakhe. Asivukanga ngoba sihlakaniphile. Phila kwethu kusesandleni sakhe. Ngiyaxolisa bazalwane nokufika late, ngisuka le kwaMashu. So ama-taxi ahamba ngendlela yawo ethandwa yiwona. Lo khulumayo ophambi kwenu uZamo wakamkhize. Bazalwane ngokuphuthuma ngengisalokuyane ngidla isikhathi sizothola izwi encwadini kaSamuel wokuqala uchapter 15. Samuel wokuqala uchapter 15. Ngizophuthuma isikhathi mhlambe ngizokhuluma 5 minutes ngizobe sengiqedile. Isihloko sami sithi uNkulunkulu uyanamela ukulalelwa kwezwi lakhe. Ngizocela ukufunda ke la ngokusheshsha. Isihloko sakhona sithi uSawule uyahlula ama-Amaleki. uSamuweli wathi kuSawule, uJehova wangithuma ukuba ngikugcobe ube yinkosi phezu kwabantu bakhe uIsrayeli. Ngalokho lalela amazwi kaJehova. uSamuel ekhuluma noSawule uthi la uNkulunkulu umthumile ukuba azomgcoba. So la egcineni usethi lalela amazwi kaJehova. uNkulunkulu uSawule wayemthumele ukuba ayolwa nama-Amaleki ngoba uNkulunkulu wayesebonile ukuthi ama-Amaleki enziwe okubi kubantwana bakhe baka-Israyeli. Manje uSawule uthunyelwa ukuthi ayolwa. uNkulunkulu futhi ukuthi ayolwa. Uma uqhubeka nje ulifunda lelizwi umthumela ukuthi ayobulala yonke into. Uthi uNkulunkulu akabulale konke angashiyi lutho. Abulale izimvu, abulale yonke into yakhona, angahawukeli even nabancelayo nabancelisayo, abulale zonke izinto. uNkulunkulu wayemthuma uSawule, wayemthembile ukuthi lo msebenzi uzowenza uSawule ukuba ahambe ayoqeda konke uNkulunkulu athe akaqede ngakho. La engithanda kulokhuza la number 1, uma uSamuel eluleka uSawule uthi lalela amazwi kaNkulunkulu. Siyathola lamasifunda ukuthi Sawule wahamba ngempela nabantu bakhe bafike wenza njoba kuthiwa akenze, wababulala ngempela zonke izinto kwakumele ayibulale. Kodwa uSawule siyathola ukuthi ekwenzeni kwakhe akabange esalalela uNkulunkulu njengokusho kwakhe ethi uNkulunkulu bulala konke, angahawukeli lutho kodwa abulale yonke into. Simthola la uSawule engakubulali, sebeyithathela okhulupheleyo njengokucabanga kwakhe, sebekubeka eceleni noAgag abasabulali, bayakuthatha konke lezi eyinonileyo. Usephambukile manje akasalalele uNkulunkulu ngoba ukulalela uNkulunkulu iyona nto ayifunayo ukuthi ukwenza lokhu uNkulunkulu akushilo. Konke uNkulunkulu akubekile ezwini lakhe kumele ukuthi sikulalele. Konke uNkulunkulu akushoyo kumele ukuthi sikwenze ngoba ekulaleleni kunezibusiso, kunezinto ezinhle ekulaleleni. Ngibheka la ulokhuza uMaria uma kuphela iwayini emshadweni, ngoba uMaria kuthi siyambona ukuthi umuntu wesifazane obhekayo ukuthi yini eshodayo. uMaria wabona ukuthi iwayini seliyashoda laphana. uMaria wasewathi ezingcekwini zika Jesu wathi nayini athi yenzeni anoyenza. Kusho ukuthi ingceku zenze njani? Zalalela amazwi ashiwo ubani?
uMaria ngiyamthanda ukuthi wayengehleli wayelonkosikazi lo onehlo obhekayo ukuthi yini manje eshodayo wayenkosikazi ohlakaniphile futhi waba nokuhlakanipha ukuthi ahambe ayotshela ley'nceku kaJesu ukuthi nayini athi yenzeni niyenze nayini athi uNkulunkulu ezwini lakhe asiyenzeni kumele ukuthi siyenze ekulaleleni kwey'nceku zikaNkulunkulu zilalela uMaria ngempela uJesu mayesefika esethi gcwalisani imbiza bagcwalisa amanzi ey'mbizeni zakwenza iy'nceku zikaNkulunkulu ngoba kube kuthiwa ayilalelanga ukusho kaMaria futhi ayilalelanga ukusho kaJesu leli wayini elimnandi elatholakala egcineni langeke lize libe khona ukulalela kwenza ukuthi kube khona izinto ezinhle kube khona impumela kube khona ukumthokozisa uNkulunkulu bese uNkulunkulu eyabusisa siyathola la futhi ukuthi kunokulalela kunongalaleli uma sibheka uAdamu noEva uNkulunkulu wabayala bese engadini ukuthi bangadla kuzo zonke izithelo uNkulunkulu wakhuluma noAdamu uAdamu wangalalela uAdamu inyoka ngokuqilibayo yashona ngalo ngakeva lo ongalaywanga inyoka yakhohlisa uEva uEva wayeselalela inyoka imbuza ukuthi ushilo yini uNkulunkulu ukuthi singadli kulesithelo uEva wathatha amazwi omkhohlisi wabeka amazwi kaNkulunkulu eceleni wabheka isithelo sisihla wacabanga sahlala isithelo ukuthi sinqanelekile weka amazwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wase ngongalaleli kwabo base betholani igaleso ngoba uNkulunkulu wayeshilo ukuthi ningadli uma uNkulunkulu lithi izwi lenkosi singakwenza uNkulunkulu iyodwa into ayifunayo ufuna ukuthi simlalele siyabona la ukuthi oAdam ngongalaleli kwabo izwi likaNkulunkulu kwase kungenani kwase ngena isono base basuswa endaweni eright la okwakumnandi khona la uNkulunkulu wayebahambela bahlale beqoqe kube mnandi basuka endaweni kaNkulunkulu batholani isiqalekiso bazalwane uNkulunkulu into ayifunayo kuthina sabantwana bakhe kuthina sibandla akukuningi ukuthi senze ngoba ukulalela kukwenza lokhu akushilo uNkulunkulu ekulaleleni kunesibusiso engalaleleni kunesiqalekiso siyabuka ke la uSawuli ukuthi engalaleleni kwakhe esethathile izikhulupheleyo nabantu bakhe esethi kuzoba umnikelo kaNkulunkulu lokhu uNkulunkulu angakushonga ukuthi ufuna lokhu uNkulunkulu ayifuna ukuthi nje aqede konke uNkulunkulu seyahamba usekhuluma noSamuel usekhala kuSamuel ukuthi uSawuli lo akalalelanga ukuthi enze njengokusho kwakhe uSamuel lo waphatheka kabuhlungu libele ecabanga waze wahamba wayomfuna ulokhuza uSawuli wahamba wayomfuna uSawuli ukuthi akhulume naye uSamuel mayemfica uSawuli uyamtshela ukuthi angithi ubengelutho yena uSamuel uNkulunkulu wamgco uSawuli ubengelutho uNkulunkulu wathuma yena uSamuel ukuthi agcobe uSawuli so manje uNkulunkulu ngiyaxolisa bazalwane uNkulunkulu wayese emgcoba uSawuli ngomlomo kaSamuel so uSamuel walalela abantu kunokuthi alalele uNkulunkulu abantu bathi akuthathwe ilokhuza izimvu konke lokho okubukekayo lonke lokho okunonile bazokwenza kube umnikelo kaNkulunkulu lokhu uNkulunkulu angakushongo uSamuel uNkulunkulu uyalalela uyanamela yini umnikelo lo abawenzile umnikelo ngiyaxolisa bazalwane ngasiwenzakalani ngiyaqolisa kakhulu ngegama likaJesu nangegazi likaJesu you Satan and you my demons get out in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus with the blood of Jesus with the blood of Jesus yes uNkulunkulu
manje uthi uSamuel kuSawuli uNkulunkulu uyanamela yini umnikelo lo abawunikeleyo kunokuthi uNkulunkulu ujabulela ukulalelwa kwezwi lakhe. uNkulunkulu umnikelo lo bona ababethi bayawuthatha bayonikela ngawo uNkulunkulu. uNkulunkulu wayengashongo, uNkulunkulu wayethe akushiswe konke, bona sebezothatha lokhu okuthiwa akudestroye bathi bazonikela uNkulunkulu. uSawuli manje useyayisola ukuthi mase kufika uNkulunkulu ukuthi ungeke asaba inkosi uSawuli useyakhala, ukhala kuSamuel. uSamuel uthi uNkulunkulu akenameli umnikelo lo wokushiswa, unamela ukuba kulalelwe izwi lakhe. Useyasuka manje uSamuel useyaqoshwa ekuthenini abe inkosi. Buka ungalaleli kwakhe kwamenze ukuthi asuke endaweni la bekufanele ukuthi abe kuyona. Kunalokho wablame abantu ukuthi ngiyayisola ukuthi angilalelanga ngani amazwi kaNkulunkulu. Kunalokho ngilalele abantu ukuba bathi abantu abathathe konke okukhulupheleyo beyokwenzela umnikelo kaNkulunkulu. Yilokhu nje bazalwane uNkulunkulu akhulumile enhlizweni yami ukuthi kule insuku uNkulunkulu ufuna ukuthi silalele izwi lakhe, ufuna ukuthi izwi lakhe silenze, singabi ngabalenzi, singabangalenzi izwi lakhe, ngoba ekulenzeni kwethu izwi lakhe kunezibusiso ezinkulu, njengoba ingceku kaNkulunkulu ezalalela uJesu ethi gcwalisani imphongolo, nigcwalise ngamanzi, zawenza ekwenzini kwabo kwaba khona iwayini elimnandi. Nathi uNkulunkulu ufuna ukuthi silalele, noma ngabe izimo zinjani ufuna uNkulunkulu ukuthi simlalele. Noma ngabe kuthiwa unemali yokugcina onayo, mayethi uNkulunkulu nikela ngayo, uNkulunkulu uyazi ukuthi usho lona ukuthi nikela, ngoba uma ulalela izwi lakhe khona okuhle okuzokwenzeka. Futhi uma singalaleli izwi lakhe singalenzi, khona okubi okuzokwenzeka. Kuze kwavuka indaba kaNoah. uNoah uNkulunkulu wamthuma ukuthi akakhe umkhumbi, kwakushisa kungonakele lutho, kodwa uNkulunkulu wathi yakha umkhumbi. uNoah wawakha umkhumbi, wamlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu wayenayo, wayemdirector ukuthi yenza kanje, sebenzisa lokhu. uNoah wenza njengoba kwakubukeka kuphukuphuku, ku-right, abantu bexakekile ukuthi why uNoah wenza umkhumbi. Ikuphi inkinga yakhe? Ikuphi inkinga yaleli khehla? Ngoba ku-right, ngoba khona utho, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi khona okuzoza ekulaleleni kwakhe uNoah, kuzosizakala yena ngalomkhumbi azowakha. Imvula yafika ngempela, njengoba sazi isitori ukuthi imvula yanetha. uNoah wasizwa ukulalela, nalomkhumbi awakha iwona owamsiza ukuthi akwazi ukuthi enze njani, aphephe nabantu bakhe. So ilokhu uNkulunkulu ukuthi nathi bazalwane kule insuku uNkulunkulu nje uwalibeka lelizwe, futhi kade alibeka, bengazi nokuthi ngizothini, kodwa kuvuke lokho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi simlalele. uSawuli akamlalelanga uNkulunkulu wamsusa ukuthi abe inkosi. So uNkulunkulu uyenamela ukulalelwa kwezwi lakhe. Ukulalela izwi lakhe kunemphumela emihle. Ungalaleli kwezwi likaNkulunkulu kunemphumelo emibi. Yilokho nje bazalwane, ngizoxolisa nje kukho konke okwenzakalela, angazi ukuthi bekwenzakalani isitha, bezama ukuthi silwe isitha bazalwane, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ukhona kule ndawo. Siyabonga bazalwane.